Plazer bat hemen egotea, Iruñako frontoi berri honetan, Nafar guztien frontoia, azkenen egun oso polita eta netzako Napar bezala ore bat hemen partidua jokatzea. Pues yo, buenas, Kaixo, muy contento de estar hoy aquí, un día tan importante y bueno, la inauguración de este bonito frontón, esperemos que salga todo bien, la gente disfrute del partido y a ver si seguimos jugando muchos días aquí, que será buena señal. Bueno, gobitza guztote posik menotiakin, partidu politx bat irtetzen da, eta tan agustora potegan etxera. Bueno, egia esan oso polite hemen egotea lehenengo egun honetan, eta bueno, ja partiduen bat urtetan da, jenteak disfrutetan dauen, eta gehiagotan etortzen garen.